Haka jingmi ki jingdawa nagi kontraktor ki bapentraya ki kam ki bayadai bakatanat water resources hapo ke jelaban pelat ya kepisa jongki ke bakila pelut na kalyang ke sorkar jela kalai thu bakaliyo priang ya kepisa na ke sorkar pedeng. Habakran sikilat pathai kubur ubak medba lingdo uloong katanat ke baubat kadang suyo ya kepisa ke bolong Sanpaway point nyuklur na ke sorkar India batkan pendap sesipo persen pat ke ba long kumbasan klur tingkai kepada kenlang kan kot Sanpawun riu klur tingkai na ke bentaban siu ya ke bilki kontraktor kenang bikin yo ban pendap haki jingdon kam halayeng lasam kam tam baka Christmas kalawan. Ka pending ke bangi dang di ban yo bak mengilang dari ban siu si kontraktor kerang bun ba tambah ketika teo ke baladap nak kalian kan departmen ni persiapan di kena kumubay inyo ya kan ka bisa ke barang sa gini ki ongoing project ke kam ki bala khotendar ki ada alot belat reiru ni layo jutip benin ba kila pelait kembasan Sanpaway klur ke bisa ke bari nak bentang kini ki project ki bala deptre. Di kabasa mentah kalong setang naka state share, kata kata central share, ke state share mentah kalong 10% untuk pembahasan kulur. So ini sekian bah apa kerja sengi mentah ni salah pelait nak muka jing ai jing rap nak mentah ki kontraktor berok bumbun nak penjuki dan bibai. Ya kedua sebut ki jing ingin ayu penting bangin sam nak ubut ikna pisah segi di kontraktor kat balapan. Kani ka total amount dah apa ka Sorkar India mau kadi kat nu ka pisah di banjo. Kali ke skim ke bangi yo, kali ke pisah ke bangi yo mentah kali dong kilai kili ke skim ki bala submit adop mensua ki bala trade adop mensua ki dong ki skim ki bagi kita jan daplut ki dong ki skim ki badang don haka jing te kam mentah. Di kila ai lomsam kila ai ke skim wise amang sim don ke details dong ki skim wise ki ba ki ai. De rei nakaliang jong ka sorkar nanti kat ke jing yu ke kidong kitu ki scheme kawai ke juga SMI ki ba gitu nyup santli ki itu project di mana katu kalau gumba ar saupu ar klur nang bakala nang kan ma pai ka details kawai ke jong katu ko ba hundreu pu pratli ki scheme project na katu mat gumba hundreu klur tam ki la pelan nang ta kadang sekui ke scheme ke bare jong itu ki project ki ba ki la submit ke port ki bala pentairu bala khat tendaru sautuli na kitu mat ba ar klur tam kila yu kalau mo total bakal kala poiru Sanpaway klur tam na kalian ka central government Ita ki daw bre pa penslam ni kini ki pensiap ni ka pisah kini ki kontraktor ba adi bala pandap ka kam ni ka long bay na kalian juga state government tingi sisin bala dep ndre ka kam bat ka kum magina nyai ki kam ru borobohi kalau menghap bendiman ya ka fund bakin release nanti kat kum ka progress jong kita neberos kata ki laya di mana nak kalian ka department dari musim lala ban yo gunu ka jubab ka baca ndai menta kila ai kila pelai ka wedi bakadi bat ka basa pisaru ngindang di mana wot la ko mungro ngak bilinti le sela dada babok le si hubnai jenuri ngindang yo chu nama kadang bon bisa ka berang sar bo nak le dia ki ipa kita ki senjam baka tanat kan sem pada khanang bakum kini ki jing ia ekonomi dan syakmat ka follow up lane ka jingput din ya ka jingsa jong ki bisa ngangan ne biang mentah ne ka tayo ko man sedelhi na ka benta banyak kendo ya men sibat ya ka tu ki bade pe ka jingplai ki bisa ban pendikna baka ni ka berang sa bisa ru kin nang la man la kam keluar ka bala di kalau mai tangah ka jingput din baka jing kit kia na ka department namar klaim ka jingput din na si nginong kpilin ti hiru makan subani untuk Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka batau bha kam kta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi panai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam medon ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya